asobola oyo baba waife Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula abasiraamu sola tudinyweze kyabe ekyokola okuba nga oli kwa Media amwe bali kutugobera mu banambozi efe bambi ku YouTube kituyisaamu amaani era tusaba abayaka bakali kusubscribe to go ahead and subscribe like and share our videos ndi yazidi olisigira bambi awaife busedde mu bikado emboozi yendese ya muganda waife ono Egonga Christopher obulamu bwe tubaire bwangu yazaalibwa mu ngeri eyewuunisa ati yazaalibwa nga abantu ababulido ono engeri yazaalibwamu nabuti abantu bakajyogerako era obulamu bwe bubwere bwakutoba okuva mu buto okutuuka wano ono bamuzaala gabula amagumba gaali manafu yazaalibwa nga ali oti aza mu magumba nga tasobola kutambula tayogera era nga okuva mu idwaliro bamuta wa mukiibo mu baafu bamuta mu baafu nga ali kuyengeta buyunguuti ati otingano bamuta mu baafu nga ali otingano okumutwala waka wabula ekyamuyambaku nti abazaire baali nga bali munkoko n'akasente bamutambulira ino naddala ku madwaliro ga gavumenti yafunafunamu kwa amaani era nga bakoba abazaire be nti olwokuba nti yali azira mu magumba nti bamuliisenga magumba so nga abazaire bagula enyama baali enyama baali emamba amagumba nga bagawo ono yatandika okufuufuuta oti mbwa mwene yalyanga magumba oti mbwa nga talya nyama ngemba kubye ndi yazidi olisigira Egonga Christopher tusangaire okubona gano kakugemereko akazindala kale owekitiibwa yosigira yazidi neyaziza okunkyaza ku Waiwai Media olulako olwaleero wetegereze kamera abantu bali owayewaye ku nensi otukobere ku mboozi yo mbaire maziba nga nkubona kuva mu buto mbaire nga ngobera Stoledo aba Waiwai Media omwana ono oba omwami ono mbaire ngobera Stoledo okuva mu buto mu kusoma kutikubaire kwangu era nga yali nga attracting attention ife nga abaana mawulire ebintu tubyali byangu nga omunajangu abiwulira Egonga atukobere wazaalibwa otya tukidi olina obulema ki tukobere ku mu buto obwo wazaalibwa otya sebo yosigira yazidi era okakasa abalituwuliriza n'abalitubona ku Waiwai Media dinazaalibwa omwaka gwali gwa gwali 1995 era ng'ozaalibwa kwange bakoba kuba baizeriwo batobidi bakoba emyezi gyo gyali giweireyo nga mukayire wange asuubira omwana saawa yona yona aye yaja okubona nga kyazaire nekyo Katonda ng'ageze kuba bakoba we nazaalibwa gyegamu nalyotizira magumba mu mubiri nga buli paati y'omubiri gyogitayejja era baireni abasawo bamukoba tyono omwana tasobole kumalaku na mbeera yazeno sawa yona yona omuntu osayiza omukowoola tonsesa wena oti abazaire bakoba kuba tegaliwo oti ebakuzaala abasawo bakoba abazaire bo ate embeera gye wali tojja kumalako yesebo emmere yali eti eyo emmere eyo nali guba abaana abandi nga bakabazaala bo babasitulira nabungozi ayegaze
baleeta jasiti okuva mu ddwaliro baleeta baafu ng'ezira kyasobola kuzitola by then. Baleeta baafu baata mu baafu okundizaayo aye ng'era balikoba n'obwongo bwali bumaze okugwa nga buli wansi. Ekyaleetawo obwewaliikirivu mu basawo ne mu bazaire. Wali oyunguluka buyunguluka oti bakutala mu baafu okutwala waka? Yesebo nali nunguluka nali kyekamu mbulaku kuyiikanga maadi aye nali nyunguluka nga kirakati bububiri mwali muzira magumba nga nagalimu gali 2 wiiki gali manavino nga tegasobola kumpanirira. So okusooka wenaawo oviire mu idwaliro mugiire waka, abazaire balwana batya okuboneka nga bakukuza kuwena embeera gyewalimu? Anti wetwava mu idwaliro ninjawa lebandiza waka era abazaire bafaayo bakoba waka tuzira idwaliro tulina obutambuza mu madwaliro tubone omwana waife oba asobola okwira engulu. Batambuza mu madwaliro eritali erimu amadwaliro gemuwolera mu Kampala, Mengo Hospital, Mulago, Bwatiro, yona natambulayo. Walikwenda omubiri gugume amagumba gaire? Yesebo gabali kulwaniza omwana abe mulamu. Kyokka abazaire bakuba nti era okutambuza amadwaliro guno era bakutwalira mu baafu, leero kuna baafuna kiibo? Ate enaku sebo wetajjanga nga diseetayo oyidyepeweyo okuseeyo yona egumyamu samwawo omwana yagumamu. Kati wenajjanga ndigumamu nga basobola obeeda babeda twaja bwidwaliro era mama mpaira nti weyatuuka eri eidwaliro weyatuuka emulago omusawo kuba omusawo yamugoba ati ono omwana mulamu era yita kubawo aye ayenda ebintu ebigyomugumya watandika okulya mu kifo ky'enyama mumuwe magumba abe kwigumba okwo olulimi lwalizusitona endogero giwulira. So koleka buli muntu yegomba okulya ku nyama, aye wabasawo baako babazaire bo nti bene balyenga enyama eyo bakuwemu amagumba. Yesebo ekintu ekyo kidda lwasonga olulimi lwalizuzito amaino gonna nga galyo nga tyasama bulungi aye nga babakoba wanatandika okulya amagumba ago olulimi lule lwida kutta lusobole osituka. Walyanga amagumba otimbwa? Yesebo nabutyoka alya amagumba? Buteni enyama girya. Bambi akutambula kubona bambi. So emulago bavaayo ng'oteetereremuku? Emulago bateranga kuntwalayo twayira waka bamuwa enaku kuba bamukobaga wetunabawa ekitanda. Omwana ono ayitafuna obulwaire obundi obw'omwidwaliro kale batuwaga appointment twaja twayira twaja bacekinga twayira twatuuka ku newa Dr. Patwe eyo nga batwala Multivalent Hospitals ngera bakakutwalira mu baafu
awo nga bafumviremu baleta ki kisawo awo nga basitula busitule mama yabeeka kubaako kuba ate ekiseera kyatuukaga nakagumba kako mu mugongo katandise omuluma ani oyo mami nga katandise omuluma nga atuuya neino bambi abone omwana we oba avaamu kubaza okubatiika katamu tikyali kyangu nezo omusajja yatambulira ku myaka 4 okutambula watandika ku myaka 4 otambula myaka 4 kuba era buli omu yalayidira titambule mami yakoba ati ku kyalo bamwogeranga ku bigambo ki oidi abantu abazire bazaala abaana ab'obulemu ngaibwe abantu abekyalo batandika okwogera ebigambo babitaawo ki abazire bakuba kinti biki bye bayogeranga mama ne muzeeyi bakoba okuzaala abantu b'oku kyalo abasinga babasaasiranga ino nga bakobo omukazi ayidagala obwana we muzeeyi engeri gye yali musoga ng'ate nga tuli weeyogerere kasingeyo kale nga bamunaza kulya muna nga bakoba mukyala muna abonyebonye n'omwana we omwana abonyebonye naye tumusabira mwana waterere naye bala batuti babaamu aboogera ebigambo ti baboneka omwana bakola ki bamweyama baalimu ayega nga bano tebafaayo bayebera kintu kirala mwana waabwe nze kutereera awo kuba nalwawo natambulira ku myaka 4 emyaka 4 kale bubuto obwo bwona emyaka 4 okidiga buli wiiki omuzaire ajja mu idwaliro buli wiiki emyaka 4 minene galega obulwaire natambulira mwino obulwaire kuba tumwalimu ku byakisoga bakoba bo timwali byakisoga kuba bo bakoba natambulira mwino obulwaire bwali bungi buti mu myaka awo 2 kitundu awo natandika okwogera natandika okwogera gakali wansi ng'okaali kutambula ng'akaali tambula yatandika okwogera ng'era olujja mu idwaliro abasawo bandeta bambuza Christopher navugira bakoba kiki kino nabakoba ogwo omupiira oledole wenaawo egonga tudageza kubambye okwanguyayanguya tufunze ku biseera nkuleka ojja okoleku emirimu egindi buli saawa eno okusoma otandika ngaoli wa myaka emeka okusoma okujja oba munasale oba primary okusoma njatuuka waye ng'akaali kuba ku myaka 5 enawe natandikira otambula bakuba twali ku kiwulo nga tuli kulya aye nga batwayire waleere ni mu bikebe byange nizaana mama yandeta tegonga waleeyo navugira yakoba ayita tulye aye nga nimwena kiti nga tusobola kola ki kumutuuka kuyandeta ati datulye bwebabona muntu kusituka kutambula ezira byateteeteti ate kutambula kubatuuka kukukiwulo kwebaali yayemere yakoba
lweyakweta ati datulye tatulye nga toyavulangako nga tyavulanga kutikyala kukutetete nayemerera naja yali nga nditambula Yakoba kyuka zokoyineyo gyova kubako baseza nayitanga ndi musanufuka biri kunumira Yakoba kyuka irayo yova nayirayo mu bikebe byange nga nditambula Yakoba ira natuuka kati mukulu wange kyava akoba muyakola statement Yakoba ati mama muganda waffe atambudde ezi tuli ku nkomerero ero nkomerero yennyini nga tibakabitegeera nga tibakakasa tibabikakasa kuba n'emmere yabalema okulya olunaku olwo ku kiwulo kuba iwe otambwire ekintu kyababe nga tebasuubira baali tibakisuubira gabakoba oyo takyatambula twamuvaaku ayekolo buli omuti yakisuubira masano gaali mangi abamu baalira n'okulira olw'amasano we bapayira kati eigulu lyatuuka kuba naline nayina ate muzeeyi wange paka nabutika ino muzeeyi ayira okuva ku mulimu nalikawulira nambaire nga wakooko nategeera ati oyo ne muzeeyi tinava mu buliri bwange nakoba maama ati muzeeyi dadi akomyewo mama yakoba ye yakomyewo zize nasooka ku lwigi nga nitambula muzeeyi yabuuza ani ali ku lwigi bamukoba katukwigulire webonereku ife twamazeyire obona mukulu wange yaigula olwigi weyapasula ati olwigi nakyuka natambula neyirayo ye mama bakoba wenawo muzeeyi yawuuka yatandika mashina omwana wakoze eki atambwire Yakoba obwire obwo Yakoba famire ye mweteeketeeke tujye mu abantu twesanyuse bukulwa omwana waife ono atambwire era beteekateeka yabavuga paka mu resitorati Yakoba buli omu ayeteze kyayenda batandikire bakulekayewako wena baidaniire bajanize wanwa biki mu restaurant alali muto tiridukira tukobere okusoma otandika ku myaka ng'emeka okusoma ntandika mu myaka gyali 7 nga kuba negombaga bananga abasoma naye nga bakoba iweza okoba ewaka kati ku myaka 7 mama yambeda yatwala mu kanasale kali kumpi na isomero kali kuwala newaka aye batakuboda ngetwala aye watwala ku isomero abantu b'ekyalo bakoba ti aye kuba baireni muzeeyi yali kuno obuseete abantu bakoba ti aye abakeiga nga bepaaka nikino babedye batwayire ku isomero ekiki bakoba ti nikino ekiwenewene ekibadaasize ekiribadaasa kyona babedye batwayire ku isomero taye abakeiga bepaaka aye olwatuuka ku isomero mama yabakoba tindese omwana ono taye nga we mubona abaana bayinde nga we mubatwala noono we buba bububise
wekuba kweya mu muwolo eyo wekuba akola ki akole ndimumutwalira mu mbeera gye muli mu bulamu. Buti egonga tukobere mama akulese ku isomero okusoma kwajja kutya wali osobola okuwandiika mu kitabo? Nali zisobola awandiika netambula nga neyo okwogera n'okwo aye ekirungi kyebakuba nani nenda okusoma era neza okusoma paka bwemazeeku kati nga baneze ku isomero abasomesa bajwaga ogira bati nga babona omuntu ayenda osoma ate omuntu omugezi. Walimu amagezi aba byali byakupangirira? Kuba banange bavaga ku isomero kakali wakaga bambitira mu twabala ABCD twabala wano awo kati najja okujja ng'olwedde nina kutyendi dibaja okutukere nga n'abasomesa babona omuntu omugezi atayenda osoma. Ate eriyo berabuiza ku bankambu wayibiranga baino mu kibiina? Abe tyayibira kwera tibireku ngokola research be tyayibiraku era tibireku kati. So P7 wamala P7 wafuna imeka? Mu P7 nakikola era nafuna aggregates gyali 12. Eba second grade? Eba first grade. Bakoma ku 12 nabyerabira emyaka mingi. Bakoma ku 12. First grade? Yali first grade. So mukuwandika ebibuuzo bya UNEB otukola speed yo yali ntono bakwongeramu ku dakikadde baga abaana abalina obulemu nga imwe? Mukuwanika UNEB wange era waliwo tagali waliwo obuzibu bw'amaanyi kuba n'isomero lyatuuka ekiseera lyakuba omwana waifa n'akola ebibuuzo bawandiikira UNEB leeta nga baginongola obuzibu bwenina. UNEB yababuuza tubambe tutya omwana amaleku bakoba mutuwe invikireta we mutu bujamwongera munesaawa. UNEB yakikola yasindika invikireta oyo nditukira bulungi yali mukazi yava Soroti yamusindika yakoba nesaawa banongeremu aye enyimasi kyengeri kyeyali abaza okubona kati kyakakata waire tiwandiika kiri awo yayenda UNEB ngezeeko omwekolera mwene. So omaze senior 4 senior 4 P7 wajja mu senior 4 wafuna imeka? Tukalyawo ku P7 nga tukalyawo invikireta mwene yakoba bbe omwana kamukolere ebibuuzo ape asa nakikola namuwa asa nabita ng'asomanga busome question akusomera question bwamukola kitegeeza kiti? yesebo. So tuviireyo buti ni senior 4 iyo nera baleeta transcriber yakuyamba ku UNEB? Ya twamalawo najoyininga kuba okumalawo bakoba omuzaire ti awo nomwana takyasobola secondary speed erimu yamaani tawandiika takolaki tabisobole muvulire ekyokola ayeseeko olusungu ayidagera aye nze nalemera kudakoba omukaire ti muna mama kanjeze zawangula nayingira secondary ni secondary ofuna isomero lyere lyejambu yali tagali. So
mu secondary wali kuna akagaali akakuyamba kujja ku isomero? ati alina kagaali natambuzaawo bigere kuba kumpi. So mu secondary wafuna emeka O level? O level nafuna aggregates 45. Eba second grade? Eba second grade. Katonda mulungi. So womala senior 4 wakola 6? Nakola 6 kuba wemala senior 4 mama yakobanga wamaze senior 4 aje mu course. Muzeyi yakoba be mutabane wange mugezi akaali mugezi yeyongere yatambule wabawo okusika omuguwa wakati wabazeyire ayengerawo idi omuzeyire omukazi awuliriza omusaada era nebasa mama yeisamu muzeyi ekitiibwa banekalagyerakola siniya 5 ne 6 waire tibyali byangu. Okay, wafuna imeka A level? A level nafuna points dali mwenda kuba combination yali nzito. Wakolaki? Nakola HDG, nakola history, nakola divinity, nakola geography. So nga tukali kweyongerayo mu secondary muno abaana omuntu yayena omubiri gutandikira okukula oba oli awo omuntu abayo gikyandiyese puberty. Iwe muno tiwatandika kwegombagombaako kubuwala ng'oli mu secondary muno? Era ekyo kibaawo weegomba aye nalina ekigendererwa nga koba ti nenda abantu kye bataasuubiramu kyembeevuuke. Soka mu secondary esayo wafunzaako omugala ati? Nafunza aye ngera embeera gye nalimu nga olakukoba kati ewe kati ekwete kutwale wabiki na biva kunekemera kitabo kyange. Oba wali toyidde kukwana? Mbe okwanako nali kuba nateranga n'okudiringiranga bannange mu secondary. Okay, ekikoba iwe wali nti wali ku obulemu mu mbeera eddo bayino jasi bakolesaako kutuma y'abantu aye mwene walinga oti okwogerayo omuwala okujja omuwala wa mukobo ebigambo? Abandiza batyanga okubatuukirira omwegomba n'emmere gye nalimu nga nawandituka ekiseera nakoba nze seena eri yasobola okunenda ganesomera ekitabo kyange tomana. Atukajja maiso bambi n'emboozi ya Egonga Christopher nga atukobera ku bulamu bwe buti weena abo tukobeire ebyokukwana iwe mu secondary ekikoba tuwatestingako? Abetestingako wamala ate A level yena tuwatestingako? A level ebitabo kye byali bingi nga nabawala okubogera kutyenda. Kyokoba gamala A level ng'okaali virgin? Nekyo mukama wange ng'okaali virgin? Nekyo nga tikyangu. So omaze A level watandikirawa abazaire bakutwalawa? wemala A level kuba mama zete kyali kigendeiremu kabuzeyi zete takenderera irala kuba nibaganda bange bakoba wepaka waca A level kati tubone zete ja university wedijopa aye gase koba bukometi katonde yategekera omugisa yali manaze tidi mala olefone aye ga wendiraku ngalize kalidire wabikiseye yo nebuza ati aye
nasomye ayedijawa zeratidi so buti ojja otya okusoma kati njatya okusoma awo wetuli mama olwekyo yali akobye ejjofuna ekifo ekyambogo ku purayiveti giretuuseeyo bakobye tewayiddusa jabufomu biki bali kumbuza nabakoba nekintu akoba iwe olimeti kuba ku gavumenti wano nakoba ndowooza isomero tiryatwala eyo bapa ekifo ku purayiveti wali elefu wali wafuna imeka nali nafuna points 9 akati osapoza okuba ku gavumenti ya kati nveeyo ndira nti amamunalira kati amamudali wikiga 2 nga bakubira mama isimu timutabanewo negoga kusisitova ti mama yali ali mu nnimiro nga babukoba alina obukozefu bwonabwona nga bakoba alina obukozefu nga babukoba tulimwete Makerere ku Mandi balisawa 2 abemu ofisa yizira ebibuge bakubyona byona ng'akoba mama kidda kitya batemakubiza isomero batemakubiza nsi bakubira iwe kidda kitya mama kyava apa namba ati ayidoyogera nabo bene nalodinga nakuba wekube isimu bakobani wekoge kutisoma tisise tolina buzibu kiti tisobola wandiika titambula bulungi nendogera bakoba twabayire twidi oli kigala kuba bakigala nabali kwita ku Mandi weyita kwita lwakusatu tikale nakoba mama muna kituufu bali kundeta wajayo watuuka Makerere najema muzeyi yaperekeraku twaja twatuuka Makerere twazokera mu orientation kunchawo twali abaana bangi awo batukoba ti be ive titubese kubona documents daimwe already tudirina kyetubeteire bulija ku medical check-up kubona mulina lwiri obukosefu nali wakubiri otuuka era asooka olwavayo omusawo dokita omukugu nze nayingirayo era dokita nayagana buli document kubetagera ndirekana buseeyi dokita yakuba ate yakasanga oli ku bukosefu dokita yakakasa nga niko obukozefu Makerere bakuwa era yakoba baireni batukoba muje twita abakobera ekivaayo twayira wetwira wabize wiiki 3 tituwulira wekuba amasimu lindaku kuba nolwasembayo okuba isimu bakoba kulisitiwe tituli kubonaku okay namala nayirayo okucekinga bwere kuba isimu tirimala wetuukayo bakoba kyocekingi naja kulukalala ng'erira lyange liriku nga ndi wakubiri ojasomerawa aye nga bampaire erira nga nekyasomera Lira University jasomaki nga jasoma community psychology and psychotherapy eri eitabiri Makerere eri eitabiri ya gavumenti Makerere Makerere negaba wona so buti wasomera ku itendekero ki zasomera ku itendekero lya Lira University okay so tukobere ku lwaki wasoma bino nasoma baba community psychology and psychotherapy okukiza mu lweka nebyo ebyobwongo kusoma muntu
actually soma abantu basinga babazi stress dalalula abantu mwidwaliro ezo balabalira endwaire tizo towulire titawona kansa sirimu ebyo ojaga babuulirira yesebo. So butamala okusoma graduation yawa namaliriza kozi mu gw'omunaana oguweire era ebibuuzo byayize mu gw'amwenda nga gutandika nga sebo nabize bulungi eziraliteeke nabize bulungi nga tuli kumanga ina ogw'ekumi-n'omulala kyazala walira university kuba university ya sciences akovaminge diguri yange nga batiikira. So buti eno ni ku university wenga university ngoli Virgin tukoba emyaka gy'omazi gine 3 wafunayo okuko omuntu nakuyigiriza kunafuna ebyuma nga bikola kuba engeri ewazaalibwa nga amagumba manafu nze ndikutya nti leriyo nawe lirigumba lisobola okuba nga tiritereranga ebyuma biramu wafuna kukoye ku isomero eyo ebyuma biramu wafuna mwana wa university oba bakazikazi ab'okumbalimbali yali wa university yali wa university yeneeyo niyo mwene wakwana oba mwene yakwenda nizina mukwana era buti tukobe nti yojja okuleeta waka twamala twafulamu obutagemagana wamudisappointinga mwene yadisappointinga. Okay bambi atijja kuswika gano ene egonga obwire butugemye aye obwire butugemye ndikweta olundi twayongero okunumyaku aye jasi webaze abakubereirewo naddala mami omwogereku abazaire tijja kulya akamukisa nga obwire funza webazeko kubanga okusookera irala nebaza ekisa kya Katonda nekibayirewo kuba kuli tikibayirewo tyandisoboire nebaza mama wange sawene omwetera iralairo kuba muzira wange nasooka mama neyaza byona okutoba kwolwaire buli kimu ate baba ndikwenda okutoba kwolwaire mama buli kimu okubona nga ntuuka wano muzeeyi wange omulungi baba webale byona okoze mikwano gyange olina emikwano mingi kale aba oli batumirako olwo tijja kuswikaga n'ababaire ku bambi mwebale kubona YY media bambi n'omusaada waife ono wetwidde okufuna akaire twidda kuya tuwayiwayeekuku oluisi obwire buba butono ndi yazidi yolisigira owaife busidde mubika adaba kale ku subscribinga. Please go ahead and subscribe, like and share our videos.